ka hoɗo abobo ɗo kono nyalande suɓogon ɓadorta non organgal woni ɓeydorde tiiɗugol mo PDCI RDA toɗɗi on mo fedde FPI tambiti hino suɓi yawgol yitida e hooreɓe gori leñol bawleɓe ɓen. Jean-François Diby fodi wonde si o fooli o weeɓitay sariya laɓɓingol kala sokiraɓe sabu miijo mum e kuuɓal. Jean-François Diby: en étant majoritaire, si min wawi ɓurde julle ɗuɗuɗe ka nder suudu sarɗiyankoru min waway sincude sariya laɓɓinowo e kuuɓal dendangal jogaɓe ɓen wawa accitede min rewetede ɗen fof fiyo on sariya wawe sincede pour que les Ivoiriens se retrouvent. wona pelle dawro mawɗe andaɗe ɗen tun woni ɗaɓɓude julle sarɗiyankoɓe e nga'al kadi ɗuɗuɓe ko darorɓe inde mum. No jeeya e maɓɓe Zakaria Kone mo duuɓi 34 kanko o yiiti feere yiidoygol e yimɓe ɓen ka maɓɓe ɗen doda e maɓɓe tiinde tasande. On parle à la population, min yewtida e jama on min andintinaɓe alhaaliji fewniɗi ɗi min wiya yoɓe suɓo hakkude ɓantangal e waylanduru habbanunu fiyo abobo iw e ɓillaɓe. Abobo sorte de cette précarité. Ko julle jeego sarɗiyankoɓe wona ɗaɓɓede ka hoɗo abobo ɗo ittiri suɓotoɓe ɓen ko ujunete 438 ka suɓo ardangal yawtungal ka lewru sappa ɓuru yawtundu ko embere 42 e nder temedere pet yaltuno suɓagol.